Naglagla rin mga santing at mga kuling parol para king kompetisyon ng Giant Lantern Festival king Ciudad San Fernando, Banwa. Kasabi ning pamamiyasala king venue, magsilbila namang aslag ni Pag-asa Reni at panibatan ni tulad ring balang kabalen. Gulot na rin kislap-kislap paparol, apin ding lantern makers apay pagalbang maging manayon at matagumpe in ligligan. King pamamuntana ng CLTV 36 News karang 10 participating barangays, kambeing Barangay Accreditation and Regulatory Committee ni GLF 2023, dimdam ming ipipunpunan ng karelang lugod, king pamangawang parol. Kalupo na ning kwento na ning lantern maker iba't Barangay Bulaon. Kasi manibat 1995, kumbaga bala mo itang dayamin itang gagawang parol. So kasi nga kaginawa, bala mo, kumpleto yung paskumi kang mga wamparol maragul. Bala ang pantunan mi. Hanggang yan igagawa kaya po. Migit pa king premyo at dangal akwara king ligligang parol, maragulya ka nung bagay ang mabubuong pamisan metong at pamikaluguran dalang lantern makers king Barangay Bulaon. Kami naman, halos balang bayani anya rin. Para kareng tao Bulaon, pati ngagit. Madidevelop yung unity. King kay, kanti mo king kaming kay, balang may kakapatad. Gamit ring 8,200 light bulbs, may pakit ka nung mas manayon na performance in Barangay Bulaon, yaning Banwa. Dagdag pa kining 100% support na bebiyana ng pamuntok ng barangay. Ang bibiyata mong suporta ka rin lantern makers, balo mo naman, at saka every year naman yung budget ang ki. Anya kayo magkasagit nung kitang makaprogram yan talaga. Aparte ka rin ang bibiyata rin kayo katamong subsidy na ng city. Ang pa rin kay GLF Foundation. Samantala, marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kay Robinson Star Mills Pampanga king December 16 ang mismong competition at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.